На не сумња, нити шубха, кај ислами дела ем сикавијек бари пажња ем гајда, тамо намази. Ке чунеа, кај ислами дела ек бари пажња ем сикавијек бари гајда премало намази. Ем ке чунеа кај имами пиро говор, пиро дерси, пири худба, почмини којек тамо кала начиња. Со стар код ова моменти размислинеа. Со код ова моменти на келате годжатар ке чунеа кај ислами дела ек бари пажња, ем сикави гајда премали намаз. На келани код ова моменти те годжатар, ке пали мами лафи черела катаро намаз. Или па на келате годжатар код ова моменти мена кава джанај, пенџардоа менја кава. Или на келате годжатар, ке чери баглафи, андо ек најбитно бути один ислами пало шехадети. Ек мотивација деи багоди, код ова соја менге најбитно ко цел дин ислам. На кеналија кала буча тире годжата, или па ја вера мисли. Манге ква пенџардо, пале ќолоđан. Не со станафите черван до намази. Со на кела те годжата, ке до имами почмини пиро говор, кој е табаква начин. Свако песенек дел джела. Са соаќаџамо ислами дела бари пажња. Ем сикави бари гајла премало намази. Од ова халова, андо попут буча. Кај намази сикави бари гајла, ем дела бари пажња, башо намази. Дикаја ектар ова буча, кај намази тано правален разговор. Чери баллафи, машкаро инсани, оробохем, о Аллах. Пасарте новел, ека до најбитна буча. Ем сам исламите на сикаве мануше, те дел бари паѓа башо намаз. Ке да ја бутита ни со, чери баллафи е господареа. Саро намазите на дел бари паѓа башо намази, ке да Аллах азза ва џелле пропишија мајангал пинда дневна намазија, па катал пиро рахметот ла пинда, скратија им гулјагја, ко само панџ дневно. Коленге хемодова панџа авдие манушенге, нажалост, харипа. Само на исламите на делек бари гајдем, те насикави бари секирација башо намази, ке да правадем таро намази за висини, амаре делија буча, кола ки дунја черджав, по судњо диве ке да го ко Аллах и кава. Сад те насикави исламијек бари гајла, те начиоде манушете сикирини пеан до намази, ке да до доа намази за висини самаре делја кола ки дунја чера, по судњо диве ке да кава. Моламе помијам. Пегамбер алейхи селам бари гајла, пажња дија башо намази. Ама, сар баши не сири форма е намазеси, а јардан ки не сири суштина. Исто јардо асхабија, не сири амала, бари гајлем секирација, пиравдеката у намази, ама ки не сири форма, ки не сири суштина. Учењакија, о алимија пралален буд писие, делија книге, тару намази. Саран дине сири форма, ѓареван дине сири суштина. Хем андо плодија, резултатија кола бивананите и клон пало со намази, тоест пало со инсани клањао намази. Буд делија и си авдија. Алимија пишие пирева стеа баре книги. Чакам до дола плодија резултатија кола бивананите и клон, андо инсани кола кланини намази.
Ама abdie veliki dika maro hali. Amen kola klanina dika ka odola plodija, odola rezultatija, kola bivalani ti klon palo so namazi klanjao insani. Na niti. Buttitane rezultatija hem plodija so varani ti klon palo klanimo namazi. Ама дикшидлах маро хајли, Allah плодија резултатија нигде нани. А сад те овен плодија им резултатија, ке да абдио мануш кланини им рела камата. Сад те овен плодија им резултатија, ке да абдио мануш кланини им овави. Сад те овен абдие плодија да дула маре намазија им резултати, ке да мануш кланини им дикела каска преварим. Сарте ден од ла намазија абдие плодија, ке до мануш пало со кланини дикела мизивири. Дикела каска румини. Сар абдие о намазите ден плоди башо е кинцани, ке до мануш кланини анаикери пеко диндо лафи. Сар абдие ла намазија амарекула кланина, те ден плодија резултатија, Kada manuša uzalo namazi koja klanje, pogotovo celo Ramazan, hem postije, palo do alkoholi pile. Sad onda kada namazija te den plodija hem rezultatija. Klanini, klanini, buča kolabdije prisutna amende, dive mračajte džena. I onda sad moguće te očekujna plodija, rezultatija, tavre savke namazija. Sar šaj, sar i moguće neko te planini, a em te spojini, a kala bučakola pomijam sa ili pa di savelenda. Pa šaj, moguće je kala. Sebe pea kalanem kaj avdije, amen muklam, e suština e namazesiri. A but lafi cerela pean di forma. E forma je bitno. Ama je suština ko namazita najbitno. Di bari diskusija isi. Saro manuš valeni teklanini, forma je namazesi. Valani tekbirenca ili na valani tekbirenca. Najputo dolesta lafi cerela pean. A but hali lafi cerela pean di suština je namazesiri. A mi am de falini suština. A oita ni najbitno ko namaz. So se amare namazija abdije na dena plodija em rezultatija. O Ibn Qayyim opiro kitabi koja pišija ili knjiga tajne taro namazi. Čereva lafio tean di suština taro svako delo e namazeso. Ili ando tekbiri džiko seramo. Pavačero Ibn Qayyim, pa kada knjiga piri koja pišija, ando početno tekbiri, ando no tekbiri, kada manuša zela pevasta, Allahu Ekber tevačeri. Samo odnos bivalani, e manuše dovelle koja klanini, anglalo tekbiri, a hem palova kerdo tekbiri. Znači, anglal su angjao tekbiri, empalo tekbiri, samo odnose manuše valani tove premalo namaza. Pa kad gledate čere hari analiza, tiro početno tekbiri, hem te dike zarko namazi pristupinea, vallahi ka početut korkori, koborko životo tlo, sinetut tekbirja kola je tanesar valani. I htjela kao sad pristupijan ko namaz. A ti je saravajani ko namaz. Sar kuva gari kila. Od ulajsta misla, oči jaman dudara te računina, računindojta u namaz i kila. Od ulaj maro namaz. Od ulajta navdije, nažalost maro namaz. Pa na ne čudno. Su amare namazija halalen amenna od gojinena. Na ne čudno su amare namazija na dena plodija, em rezultatija. Klaninaja šaj panč deš beš, ništa od ovog parlamente na penđatiju. Klanina deš beš,
Ема мене сае китано, ка араклова код хан код те си харам илина. Вај мусибет. Цело живот у планина, некои кинија мен дури којек мухабети бешиба. Бешиба мухабети коле о Аллахи на незадоволни. Онака е одбините на джала. Од джала е пустано битно те. Они најбитно, они главна улога. Он најбут трипини дури. Он најбут лепини. Овко биварани тена од развини пе кој са ке мухабетија. Таке декеа плюс пења кишамија. Мојо дури ангонинтани ојци дела, леча че више ептени. Оно че кој намаре намази амento одгоинен, резултатија те ден. Ме кланинава, ме шамија пиравава, тамам салва шукар, ма со хаир. Саве плодија, ето намазем те шамија дела, кобор тут менингјао доа намази која кланинја. Кобор дја шамија кола е учардјанту, промијату, пошукар инсаните ове. Сави фајда, ако намази на менини, фактички инсане, ништо нели. Поно Ибн Кајим, Аллах наредија имам 60 лицеа пире суратеа, тирин пе премали кибла, а калбеа тиринен пе премали лесте, премало Аллахи аззаваджал. Саби чистинена таро калби салдова со лестарирамен. Амен авди, амаре калбија, нажалост, ирајметано премало сади со ки дуња, само на премало Аллахи аззаваджал. Ена не чудно амаре намазија, сосена дена, плодиен резултатија. Ако мангеато се тинео лезетио гуди ако намази, малучко намази мора те авелем те ачол, понизно те ларде шереа сарек чороло, ко намазите бешео, те ларде шереа, скрушено калби хем лесоро погледи, ако мангео лезети ко намази. А квајта му сам глал со, та не у инсано текбир, Англал те аве ти джамија мора те аве скрушено калбеа, те ларде погледеа, те ларде шереа, сари чороло мискини, понизно ки джамија те куе Андре, те шајте припреминету башу намази ке до текбири каби. Ана ја гер ки джамија. Амен пратеја кенца. Маздиме шереа, са остране кади каби. Кашуна со иси сонане, касте со мизивирите чера, гибети, ка со лафите пирава. Куар ки джами Аллах. Сар кугјама јарда, нажалост, и клидан. И раѓани тиро калби, премало Аллахи кеда ко намази кугјама. Чучарджан ли тиро калби, тари дуња емсал куасо андо дуња уко тут Иран. Па те конда пуѓан ко намази. Валлахи зој. Чучарджан ли англало текбирите амете калбестар е дуња емсал куасо тут таро дуња уко дурија. Можала ги джамија, ано как би пирави е дуња. Дуњаја ја вди ушта, дуњаја ја пашлова. Дуњаја ки джамијава. Е дуња менге биш уштар сатја, на ки годи, колки годи ка бистра, ка хабинана. Аво проблеми со авди е дуња ка те Андреко калби. Ево дај тамо проблеми. Амаре калби ја наштите чучарален, тари дуња ке да ко намази куа Андре. Емо долево одвајо себе пи, то се авди е, амаре калбија, амаре калбија, на дена резултатија, андо амаре намазија кола мена вие кланина е. Право муслиман, кеда тиро калби англало текбири ка чучаре ме дуња ка и кале, тега ни тиро калби ка потврдини, очачипа е истинитост, таралахе сере лафија, кеда вачереа Аллаху екбер, о Аллахи ки манде и тано со,
најбаро. Саđи ко такава на не, нажалост, тавдија менге са нешто побаро, таго лафи Аллаху акбар. Молодо кажи амри ко дело, Аллах таракаме, hem tu butine. Pa da je buti bitno anglali ki džamija kave, ko safite kuve, angunote birite ane, tiro kalbi, tari dunja, te čučarem sa od vasu tiro kalbi rani, taro Allahi azza wa jalla. So se, tebi potvrdine, od lača čutne lafija kola lačerea ke do tekbirja nea. Kaj ki tutte rane ništa pobaro taro Allahi azza wa jalla. A te si neko kalbi nešto so tutaro Allahi irani. Od dva irani tutaro Allahi sebe pikaj. Od ova ki tutte so taro Allahi tuti irani durjari. Nažalost ki tutte tamo kataro Allahi majbaro nebi. Pa od ova izgovor Allahu Ekber samo formalno bizotovел prisutno u kalbi, sad su i tamo avdije butek birja mareke da ko namazi kuvaja. Nažalost, problemi hem da ne baro hajiri. Pošte ko sam ko namazi. Pa ko verodostojno hadisi avela, ne li, Rasul samo ačeri, emanuše tamo namazi sila dobor, ko bori tamo kaj? Ko namazi prisutno sad, kalbea, gođa, trupe, pa je bitno dano. Ne se pena. Samo izgovorima Allahu Ekber, sar forma, bizo suština, da ne destam bari fajda. Jer ki osnovan do namazi, sjamena do bor, ko bor sjam, ko namazi. Pući baš uđo, ko bor jam prisutna mena bilka mare namazi. Ili pa na poškar, a kala namazi amen kola klanina, Allah je to prostinja pa su kala keramama, wallahi, o namazi avdije kola men klanina ovaj tamo cirkus. So se penav cirkus. Sar najenglav sebepi osjećariva. Brzina, ko bor si gato manuš klanini avdije, sad kudjago namazi, a do bor si gate di kela nestavte i kolem te zaošini. Ket pa uno drobi kirana do namazi, a te osetine gutlipajem kaj jan ne paše Allahem. Keda hinano. Ket pa uno drobi sinjape kukenova. Namazi koja završinea za 2 minutija, nakašaj to osetine olezetem te osetine kaj jan ne paše tele gospodare. Pejgamber alaihi salam havalen najšuka osetijape ko namazi. A to ano samo ibadeti avdi osetine ako najšukan hala muslima, ako na ko namazi subhanallah. Pejgamber alaihi salam ko namazi osetijape najšuka džanenali so se lesere namazi atraje. Duga sine, da i ne kratka saramare, pohari, tempoja, na soramen ševu biš po sati. Među malu samo su kuđakom tekbiri, dikane veški sežda dovo selam, jarab. Bud puti da si nga primaj, bešava palam, po momenti diklumle, anjao tekbiri Allahu ekber, nešti njuma, ker njum, dikane moment, tereo selami devo. Jarabi, ket pohamba, ket zavšel dja fatiha. Kada gelo koruku, šel biš po sahati u manuš klanini avdije namaz. I se va kerao mare namazi avdije, a men kola klanina ovaj tamo cirkus. I ovaj je sam namazi kad bi klanini, bi u kujini ajeti po ajeti. Ajeti po ajeti. Pogotovo u kijamu lero, sam te bi klanini, kad bi abil po ajeti, ako te Allah je zađer, Allah fita u rahmeti. Rasul sam bijačko, bi molila Allahe, tmukel po rahmeti. Pa bi nastavili ruku i ba učiti ba Kur'an, pa bi avil ko ajete, kod Allah je zađer, šra Allah fitari kazna, taru azabi, taru džehennemi,
Preso sam bija čovjek bi molina Allah Azza wa Jal, baši zaštita je molete Araki. Pa kraja mi je jasno, co se u pegamberima, ashabija, uživinena i neko pire namazija. Ola uživije se bez pidenju namazih nego čipe. A men avdije na štitu uživina se bez pio namazija, men je avdije paripe. Buten je avdije paro namaz. Pa brava musliman, hajde kjer analiza koliko li tut kada onama, kada kvo vati namazesu, kada u muezini dela ezani. Čer hari analiza o harija baro sad po našinami. Pa onda kad i ke, sojo se bepi, so se avdina ne budli, pa je ne zeti kama ne namazi. Pravale, o životu amenge na kela, amen avdije, nažalost, na džanaja o prevodi tari suratul al-Fatiha, ta u početku džiko kraja. O životu avdije amen je na kela, pravale na amen ko ruku, kada džaja na džanaja slova čeraja. O životu džala na kela, kada kiseš da pera, na džanaja sojo dova, subhana rabbijel e'ala. O životu džala, amen, pana na džanaja, o etehija, džiko kraja. A okolakula džanena, emo prevodi su značini. Uglavnom, lengiri godina neko namazi. Na koncentrišinena peko namazi, te bi doresenco skrušena teore. Pa eke so se avdija mare namazi, amen, na odgojnena. Емплодија на ден. Деникаски нешто исправи неа. Прво лафи су кашуне, аве тумака си каеме, деш беш клани нам. Добро, ваќе манги о превод, тали Фатиха, тали суретул Ихлас. Со дова значини. Буџеника перако тест. Хајдо е техија джико крај, каза главин. Ema kaj tamo musibet, kva je tamo musibetija, so se avdija mare namazi amen na dena, plodija je rezultati. Ne se pravo musliman. Čer analiza tiro početnog tekbiri. Kada vjati džamija, angladite vačere Allahu Ekber, dik i sili nešto ko tiro, kalim bi pobaro taro Allah. Ili sili nešto su tu taro Allah i durijari. Jer gledane lafija Allahu Akbaru, Allah tamo su najbaru. Pa potvrdino bila lafija kola vačerja, ma dozvoli kutiro kaj bi to ljudi su pobaro taro Allah. A kaj bi značiti? Ma dozvoli. Ako smatrineja kaj si o Allah i najbaru i tute, to vel bilo sali buti tutaro namazite durijani. Ma dozvoli. Eze prava musliman. Ако шајте ви кинавто муслимани, енте дингјантот колкори анав, туке, кај јан муслимани, неке увелтут да ахтер нам намази. Кладу и бучана штула. Кладу и буча, о намази, емо муслимани, джанета не сар о мачо, емо бани. О мачо, шајни бизо бани. Шти? Па сар шај онда е муслимани, повел муслимани бизо со. Бизо намази. Шо пути вакерија? Аллах вакера, догото Аллах каму кеоме каква танта. O namazı tamo najbitno buti kod celog islam. Nekolo sa god magija diploma, nekolo sa god pozicija. Neđam se ođam pa, ko zongoš parime pare ki strana. Samo pa uloga ko Allah načelela, ako na inan manuškova so lese ki sežda pere. Vatiro periba ki sežda. Kerala tutove najbarvalo insani ki dunja. Allah azza wa jalla kamu diga. Solamente a buscar muslimania toa.